Turabasuhuje abadukurikiye kuri no channel yacu ya Iga Excel. Channel ibagezaho amasomo ya Excel. Application iri ku rutonde rw'izikenewe kurusha izindi ku isoko ry'umurimo muri iki gihe. Kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Kubera ibibazo Excel ikemura, ibisubizo izana. Ubushize rero twaganiriye kuri page ya Excel, page uheraho ugifungura. Ni nk'amarembo ya Excel. Uyu munsi rero tugiye kureba iyo ufunguye Excel noneho ukinjiramo mwimbere muri workbook cyangwa se muri sheet, tugiye kureba uko mwimbere haba hameze. Noneho rero tuje tukinjira hano muri blank workbook, turaza tuyikirikeho ibe selected, turaza tuzana kuri create hano hasi mu nguni yo hirya hasi iburyo, create. Twinjire muri workbook yacu. Urabona page ihitiza by default iza yitwa book 1. Urabona ko ifite titre ya book 1. Niko iza imeze. Tumaze gufungura rero page yacu, tumaze kwinjira muri page yacu, turabona ko igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi bigaragara. Hari imirongo itambitse n'imanuye, ariyo twabonye y'ama columns n'ama rows. Ahanga rero muri iyi mirongo itambitse n'imanuka niho twebwe twandika imibare yacu. Iki gice kindi gisigaye rero cyo hejuru nicyo twita ribbon. Iki gice kirimo utuntu tw'utumenyetso murimo kubona tw'amabara tutandukanye nicyo twita ribbon. So ribbon rero igizwe n'ibice bine by'ingenzi. Ribbon tabs ni izingizi zanditse home, insert, draw, page layout, formulas, data, review, view, developer, acrobat. Noneho izi tabs ni zigiye zirimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Muribuka yuko twageranyije Excel nk'igikoni. Excel is like a kitchen. As you cook food, serve a meal, and get healthy. In Excel, you cook data, serve information, get knowledge, and become wiser. Hano tugereranyije tukavuga ko turi mu gikoni. Ahanga muriba muri no page muri mirongo itambitse n'imanuka niho twagereranya nko ku mashyiga, kuko ku mashyiga ariho dukorera imirimo yose ijyanye n'ubutetsi. Ya tebo yose iriho amashyiga naho dukatira ibyo guteka, aho hose twagereranya n'ahanga muri sheet. Noneho iyi ribbon twayigereranya na twatubati two mu gikoni. Tubati ujyamo ugakuramo ibikoresho ugiye gukoresha mu guteka. Utwo tubati rero twatugereranya n'iki kintu ni na ribbon, iki gice cyo hejuru. Noneho ribbon tabs zino twazigereranya nyine nko imbere mu tubati. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu aka nakabati ka home karangaye, insert nako turagakinguye, dore birimwo draw, dore birimwo page layout, dore birimwo formulas, dore birimwo data, dore birimwo. Ni ukuvuga ngo turi gufunga kamwe dufungura kandi. Akanga ibi turi kubona ni ibyo mu kabati kamwe twa selectings. Ni ukuvuga ngo kararangaye, ibikoresho turi kubibona. Iyo tugiye gukenera mu ibindi biri mu kandi, turagenda tukagakirikaho kagafunguka, tukareba ibirimo, tugakora ako duheruka gufungura karangaye. Niko muri no Excel turimo kubikora. Ako turaza kureba n'ubundi buryo imbere bw'uko hari igihe akakaba dushobora kugafunga ugakora gafunze ukajya ujya kugafungura ari uko ugiye gukuramwo ibikoresho ushaka. None ahanga rero muri no video tugiye kubaganiriza kuri iki gice cya ribbon, hanyuma iki gice cyo hasi kindi cyo tuzakirebaho muri video izakurikira. Muri aka kanya reka twibande kuri iyi ribbon na ribbon tabs zayo. Noneho uko twavuze ko ribbon igizwe n'ibice bine, igice cya mbere tukaba twabonye ko ari aya matabs, igice cya kabiri noneho twavuga ko ari ribbon group. Ribbon groups twazigereranya nka twatu kwa kundi mu gatiri warukurura hakaba harimo utundi twumba we, hakarimo akumba kibiko, amakanya, utuyunguruzo n'ibiki. Ribbon groups rero na aya ma group y'udukoresho agiye ari hamwe. Nuvuga ngo aka naka group karimo imikasi, copy, format, paste. Iyi ni group imwe. Iyi n'indi group
zigiye zitandukanyijwemo n'uturongo tumanuye tutagaragara neza, ariko zipanze mu magurupe. Ni ukuvuga ngo ibi bikoresho bya Excel biri hano bipanze mu magurupe bigendanye n'uko bihuje akazi bikora muri Excel. Ayo yose ni amagurupe. Gurupe ya mbere, gurupe ya kabiri, gurupe ya gatatu, gurupe ya kane, gurupe ya gatanu, gurupe ya gatandatu, gurupe ya karindwi, gurupe ya munani, na gurupe ya cyenda. Urakoze bigiye biri mu magurupe. No muri insert tugezemo naho twasanga biri mu magurupe. Dore ngiyi ahigarukiye, dore niyi naka kamwe gusa, dore iyi ngiyi ndahigarukiye, dore iyi ndahigarukiye, dore iyi ngiyi ahigarukiye, dore yahigarukiye. Ni ukuvuga ngo biciye mu magurupe bigendanye n'imirimo bikora muri Excel. Iyo byenda guhuza imirimo muri Excel bijya muri gurupe imwe. Noneho hari icyo bita dialog launcher. Dialog launcher rero twayigereranya nk'agapata. Bivuga ngo dialog launcher ni utumenyetso turi ahantu, ni utumenyetso ugenda ubona tumeze nk'udupata ku ma icon y'ibikoresho bya Excel hano aho turimo kugenda tubona. Iyi ni dialog launcher. Iki nibivuze rero nuko ari aho ushobora gufungurira ibindi bikoresho byinshi biri muri ako ka icon urimo kureba aho ngaho. Ako gashushanyo urimo kureba haba hari igihe haba harimo ibindi bikoresho mo imbere, bigasaba ko ufungura kano gapata kugira ngo ubibone. Urabona nk'ingi ndi gufungura bari kunyereka ahandi hantu nshobora kwinjira. Iyi ni nuko. Urabona harimo ibintu byinshi. Ni nuko. To harimo ibintu byinshi. Dialog launcher. Dialog launcher. Dialog launcher rero tubonye ko ari aka gapata. Hanyuma iyi aka kazu kahita kaza niko bita dialog box. Noneho abari box nyine irimo ibindi bikoresho ukeneye bitabonewe umwanya wo gushyira hano hejuru ngo tube turimo kubireba. Urabona ko bigiye birimo ama box menshi. Noneho ikindi gice cya kane cy'ingenzi kigize ribbon ni command button. Command button ni ukuvuga utu icon nitwo twa command button. Iyo ugakiritseho ubufashe icyo gikoresho. Yego muri computer nta buryo twavuga ko ubugifashe physically, ariko nyine ukoresheje mouse ubugifashe ukajya gukora ibyo ukajya kugikoresha ibyo gikora nyine. Urabona ko niba mfashe kara iriya shape niyo iri guhitiza muri screen yacu tukayikoresha ibyo dushaka kuyikoresha. Dushobora gufata ikindi kintu akamenyetso kagacumu. Urabona ko ariko karongo karimo kuza. Tukaba kwaza tukakigira kinini. Ukagihindurira ibara. Nk'ibyo ngibyo. Nuvango dushanye twose uri kubona hano twose ni twa command button, kuko iyo ugakiritseho biba bisa nkaho ugafashe. Iyo ari groupe biba bisa nkaho uyifunguye. Aha tumaze kuvuga ibice by'ingenzi bigize ribbon. Noneho reka tugaruke kuri aya ma ribbon tabs tugende tuyavugaho. Urabona hari ya mbere ibanza yitwa home. I ribbon tab rero ya home nkuko muyumva ni home nyine, ni mu rugo tu, ni home niho nibanza nirimo udukoresho twibanze tw'ingenzi umuntu akoresha mu madata aba yinjije cyangwa se amakuru. Noneho muri home harimo ibikoresho by'ingenzi bijyanye na kati, copy, format, bold, italic, underline, character size, font size, increase font size, font, borders, fill color, home ni irimo udukoresho twibanze tw'ingenzi. Urabona nkanze hano ndongera character. Ni kimwe nuko najyamwo hano nkayireba nkayongera cyangwa se nkayigabanya. Ahangaha ni ugufiringa mu masero. Ahari selected niho hahita hajya iri bara ririmo hano dushobora kurihindura tukarikura mu nofi, cyangwa se character akaba arizo duhindurira amabara, amagambo akaba ariyo duhindurira amabara. Ibyo bikoresho birimo hano, cyangwa se tukabishyiraho imirongo, cyangwa se tukabyandika muri italic, cyangwa se tukabiboldinga, n'ubano kubisigiriza ibara bikagaragara cyane, cyangwa se tukabihindurira inyandiko. Urabona niho bigiye biri, cyangwa se tukabikora cut tukaza tukabipestinga hariya.
cyangwa se tukabikorera copy tukaza tukabipestinga aho byari biri. Urabibona hagiye harimwo bene ibyo bikoresho. muri home harimo udukoresho tw'ingenzi turimo nk'ibi ngibi mubonye, nukuza kongeramwa andi ma rows, insert, delete, format, sort and filtering, analyze data mu buryo bworoheje. Noneho muri insert turaza tukabonamwo ibindi bintu. Muri insert nyine ni igihe umuntu aba ashaka insertinga amafoto muri sheet, ama shapes se cyangwa ama icons se cyangwa se ama screenshot cyangwa se ama charts n'ama graphs, cyangwa se ama text box, header, footer, word art. Ibi byose tuzagenda tubibona, ariko urabona ko muri insert harimwo ibyaho. Noneho muri draw naho harimwo ibikoresho bijyanye no gushushanya. Hari igihe wasabwa gushushanya, cyangwa se hari muri iki gihe hari igihe bagusaba gusinya kuri document yawe iri soft, ukaba waza ugahita usinya signature yawe. Draw hagiye harimo utundi natwo tuzatubona. Page layout hagiye harimo ibikoresho bidufasha kuringaniza no gusizinga page ku buryo igihe twakenera guprintinga ibintu byaza bikwiriye ku rupapuro neza. Naho ubundi ino sheet irarambuye ni nk'ishuka, none ubwo bibara akazi kawe kuyandikaho, ariko ukayandikaho ibintu ushobora guprintinga bikaza bikwiriye ku rupapuro. Ibi byose rero uraza ukabikorera hano. Harimo ama settings yo kubisettingamwo ku buryo igihe wakenera guprintinga utahura n'ikibazo cyo kubiprintinga byiciyemwo, cyangwa se bimwe byacitse ibindi biri ku murongo nabi, ibintu nk'ibyo. Formulas rero tukaza muri formulas hagiye harimo ububiko bw'amaformule. Tugarutse ku rugero rw'igikoni twageranya nk'agatiriwari ushobora kubikamwo amakalkulator ukoresha ubara ibyagendeye mu gikoni, ibitunguru n'inyanya n'ibiki amafaranga byatwa. Amakalkulator ukoresha mbese agatiriwari karimwo ibitabo birimwo amabwiriza y'inteko runaka utekera muri icyo gikoni, ukuyateka, ukubikurikiranya n'ibiki. Twakageranya nk'agatiriwari kabitsemo ibyo bintu. Harimo amaformule yose, yaba ari yo muri business, muri financial, muri science, muri engineering. Hano harimo amaformule menshi. Ya maformule yose ushobora kuba warize cyangwa se utarize. Nawe ushobora kuba waragarukiye mu kumenya guteranya no kugabanya no gukuramwo no gukuba ay'ingenzi kugira ngo ubasha gucuruza. Umenye ko hari andi maformule menshi cyane bitagarukiraho. Hari amaformule menshi cyane muri engineering, mu buhinzi buteye imbere, mu bucuruzi bwagutse. Hari amaformule menshi cyane akoreshwa kugira ngo ibintu bibe biri ku murongo. Rero muri Excel akatiriwari kayabitse nakakitwa formulas. Hakaza data rero. Data naho harimo ibikoresho bihanitse bigufasha gusesengura ya madata winjije muri Excel. Aka gatiriwari ka data rero tugarutse ku rugero rw'igikoni, ko nakageranya nk'agatiriwari noneho ubikamwe amafacture y'ibintu waguze, ibikoresho byaguzwe byo mu gikoni, yaba ari ibikoresho byo biri mu dutiriwari byo gukoresha, yaba ari ibiribwa biba byaguzwe byo gukoreshwa uwo munsi. Nyine amafacture yose ari aho abitse, igitabo byandikwamwo ari aho kibitse. Ako gatiriwari tuje hano muri Excel twakagereranya n'aka ka data. Data niwo harimo uburyo bwose wakwegeranya ya makuru winjije, akaguha amakuru agaragara, akugaragarira ku buryo wayaheraho ufata imyanzuro runaka. Review rero, review karimo ibikoresho bijyanye no kugenzura neza ibintu wakoze, niba nta maherere arimo, no guprotectinga, protect sheet, protect workbook, no kugenzura ibyo wakoze niba biri clean nta makosa arimo. No kubiprotectinga, ukaba wabiprotectinga umuntu akabifungura abanje gushyiramo password. Urumva kuntu birenze. Ibintu wakoze ushobora kubiprotectinga ntihazagira undi muntu uzajya ubifungura keretse wamuhaye password, cyangwa se ukajya ukamufungurira, warangiza ukigendera ugasiga, ukamusigira ahantu ho kuzuzamwo amadata gusa, ariko ibindi ntihagire ikintu abikoraho. Ukaba wabirindishije password kugira ngo ataba yakujijisha agashyiramo amakuru atariyo, ibintu byawe ugasanga bikubariye nabi.
akaba yagukoresha amakosa yo gufata ibyemezo bishingiye ku makuru atariyo. Noneho akakatiriwari ka view naho irimwo ibikoresho bidufasha guhindagura ibintu birimo kugaragara muri no sheet yacu. Urabona page layout tuyikiritseho ukuntu itwereka amapaje atandukanye, nomo page break view ibikwereka none bikase mu mapaje. Wowe ushobora kuba wibeshyaga ko twanditse muri page imwe, ariko tugiye guprintinga byaza biri ku mapaje abiri. Bimwe nakubwiraga, iyi signature igice kimwe cyaza kiri muri page imwe, ikindi kikaza kiri kuri page ya mbere, ikindi kikaza kuri page ya kabiri. Ugiye kubihindura rero wajya handi tware page layout. View rero irimo ibikoresho byinshi n'ibindi tuzahita tuvugaho nonaha tuzagenda tubona birimo bya view macros. Macro ni ibintu bikora ibintu birenze, tuzayibona ibintu byo automatizing, ibintu byo automatizing, ibintu bikajya byikora. Muri developer rero naho harimo ibintu birenze cyane bijyanye no guprograma. VBA, Visual Basic Application, harimo nk'iki gikoresho cyitwa Visual Basic Application. Iki ngiki rwose nicyo guprograma. Muri Excel ushobora guprograma, reba ngifunguye kirafunguka. Ubu hano rwose twatangira dushobora guhita duprograma rwose tuzagenda tubibona. Acrobat numva nta bintu byinshi nyivugaho, ni igihe ibintu wakoze ushaka kubikonvertinga muri PDF. So ama ribbon tabs nayanga turayabonye, mu byukuri tubivuze mu magambo makeya, ariko uko tuzagenda dukoresha Excel muzagenda mubibona. Icyo twashakaga nukumva ishusho yayo n'uburyo bigiye bibitse, n'uburyo bipanze hano kuri no page yacu dukoreramo. None ikindi kintu twavuga hano kuri ribbon ni iki gice cyo hejuru kuri aka karongo k'ibara ry'icyatsi, quick access toolbar. Ni bar iriho dukoresho tw'ingenzi twihuse nyine ubu ukenera buri kanya. Urumva kariho save, kariho home, save as, cyangwa se undo, gusubiza inyuma ibintu waruko. Niba warukoze amakosa ushaka kubisubiza inyuma, undo, new page, cyangwa se print, igihe ushaka kubiprintinga ku rupapuro. Urumva rero utu ni udukoresho dukenerwa cyane igihe urimo gukora ibintu muri Excel cyangwa se no mu zindi office applications. Niyo mpamvu tugaragara hano kuri quick access toolbar. Ushobora nawe kongeraho twawe, tuzagenda tubibona mu minsi iri imbere. Ariko icy'ingenzi muri no video nashakaga kubereka ni muri workbook imbere, ndetse n'ibikoresho ahantu biba biherereye, ibikoresho bidufasha mu kwinjiza amadata, mu kuyasukura no mu kuyasesengura. So ubutaha rero tuzaganira ku tundi tuntu kuri no page tutavuzeho, ariko natwo tw'ingenzi mu gihe urimo kwinjiza amadata cyangwa se urimo gusesengura amadata yawe muri Excel, cyangwa se urimo kuyaha ishusho nziza visualize, cyangwa se urimo gutegura amakuru yawe ngo ube wabasha kuyamurikira abandi. Ngaho rero mwakoze cyane gukurikirana ino video cyangwa se aya masomo. Ubwo naho ubutaha kuri video izakurikira. Ciao mugire umunsi mwiza.